Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayah wa ba'du. Karengke asareng sateje kahormaten muka kaon cuke dek sateje para alim ulama minangka penatapang guruan seketuan guruan sewajib eka guru songkem pangapekte kaatora dek sateje para kiai langkong-langkong salera epon sekaunang acilarang tengki putih kapi muncung munci eki kak dinto semulje Kiai Ahmad Faizi salera epon semulje Kiai Ahmad Baisuni Saubari salera epon semulje Kiai Wahib Akib salera epon semulje Kiai Haji Wasik Baijuri torpara kiai-kiai selain se abdina tak bisa nyebut asma agung atong setonga namung tak ngorangi rasa hormat tor rasa takdim abdina dak ke beliau. Songkem pangapekte kaatora dek sateje lora langkong-langkong lora belebun sejumeneng mangko pupuan tisa pajuden keliman tor tisa pajuden nangker asareng kerabat tisa epon minangka pamarte sateje makersare sopaje odi trentem tor asre. Songkem pangapekte kaatora de lora pangolo seka sampet kepala KUA Kecamatan Kulu-Kulu salera epon semulje Bapak Hasan Basri se abdina amulja aki tor songkem pangapekte kaatora de sohebul farha was surur iki kak dinto salera epon semulje Bapak Haji Hasan se ampon ngoker tareka ngajum pangisto dadi tresnah sekabuto torsongkem pangapekte kaatora de rombongan pangantan lake se ragu epon dari desa Pajuden Telma dari desa Pajuden Nangker se abdina amulja aki torjukenan songkem pangapekte kaatora de sateje para undangan sepo sekaulaten sami mulje anum sekaulaten sami parjuke sesami-sami imulja aki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaben bungana ateh setak kopalang tangkung tor jember sokmah setak kasamaran ngireng abdina ajunan sami-sami nguncu aki rasa puji syukur kalaben ate secuntrong deka azat semaha setong engki kak dinto Allah subhanahu wa ta'ala seagung kalaben panyabis alhamdulillahi rabbil alamin marke sateje kak dinto
tanto ampun asareng pinareng kiarsa epon Gusti Allah seamur bejeket searabek madekarep kantos abdina ajunan bisa somakta pada ngukir tareka maranta lalampa Rasulillah esaat samangkin panika sekaracek neneng setong taningan engki kak dinto walimatul urus antara epon ceping khalifatul jannah panutre dari Bapak Haji Hasan sareng Ebu Hasipah kalaben kakase ate epon engki kak dinto kacong asrofil anam panutra dari Bapak Ahmad Wardi sekak dima akad nikah epon bedi kalampan samu ke akad nikah seperti kalampan kak dinto etetiakina akdan mubarakan ma'suman tersamu ke pangantan sekadua etetiakina cucu beres tunya kantos akhirat tersamu ke pangantan sekadua kak dinto etetiakina keluarga secejeh keluarga serace keluarga serampak naung beringin korong kantos atongket roman saing ke pangantan sekadua arasa akina manisah keluarga se sakinah mawaddah warahmah tersamu ke pangantan sekadua kak dinto tetepa arenteng cenci arontong pangisto kantos ajal seampon tanto tersamu ke pangantan sekadua manabi eparingi putra putre semoga tetiakina putra putre sesoleh tor soleha seteti kempeng bangsa cimata negara tor muste kana agama amin amin Allahumma amin pangdoa tor keselamatan semoga kaon cukede kamuste ka alam seampun abekta agama Islam dek sateje umat sebede ibebena alam iki kak dinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadima beliau ampun abekta abdina ajunan dari curang asor setak kaukor dari telah kekaenaan setak kasamaran kantos abdina ajunan ko besah ngarasa aki ngaleserah angin-angin keimanan tor keislaman setak coba nyeresep dari bebe kautak kerantep teti bebetek saingke abdina ajunan bisa odik bunga jemper jumamper terak taat hemar lantaran syafaat epon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rabu sesami mulja abdina minangka pengacum tareka abdina nyoona eti tor nyoona pangapora kaangkui maos angkiden tareka sepedi kalampan esat samangken paneka aropa aki tareka kabiten engki kak dinto al iftitah bikiro atil fatihah abdina nyoona baroka epon de kaselar epon semulja Kiai Muhammad Faizi Abdul Azim aropa aki tareka sekapeng dua engki kak dinto adun neka abdina nyoona baroka epon de kaselar epon semulja Bapak Hasan Basri minangka Ketua Kepala KUA Kecamatan Gulu-Gulu aropa aki tareka sekapeng telok iki kak dinto pamausan sholawat Nabi seperti emaus sareng Jamiatul Hadroh Banjari Al-Aqsa se Cumeneng Mangkopupuan Pondok Pesantren An-Nokoya daerah Lubangsa Selatan aropa aki tareka sekapeng empak iki kak dinto serah terima sekadima penyerahan bedi ecer baaki sareng ketua rombongan mempelai putra se rabu epon dari tisah pacudan nangker aropaki penerimaan bedi ecer baaki sareng salara epon semulja Kiai Ahmad Baisuni aropaki tereka pungkasan engki kak dinto pamausan doa abdina nyoona barokah epon de kasalar epon semulja Kiai Haji Wasi Baijuri saka dinto angkiden tareka sepedi kalampan esaat samangken paneka torde sateje masyayih
seampun kapupuan amanah abdina ngatoreh kalaban hormat tor kalaban ronton. Abdina minangka pengajum tareka manabi kapangki salalopot tente tantuk sekorang sontuk tor acuman okara sekorang akor tuna tungkah pamator dari ateh sepaling asor abdina nyoona sapora sesobung betes epon. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.